O te whaatalofantu le nei tai au mā lole soifua manuia, usimele whaafunga o talafoala Radio Samoa. Ua maua le pale mia foa ni usila, ai sili ele tala fia mo tanta Pasifika, ua whaamania ina mo le urua i taimi se tanta Pasifika i le tofi sui pale mia o ni usila. O le unga leo le whailo inga le pātia le leiba na nafi, ma o le asa toona ina sa waitala e na o Chris Hipkins, le sui momoe e sa i lia mai ai se isi pale mia o ni usila. Whaapea le isi taitai o le pātia le leiba. I le awola na nafi na whaamautino mai ai wa filifilia Chris Hipkins e avea ma le isi pale mia o ni usila, ma o se tasi na longo alo na ingoa i taimi o le koviti, a o tūlai mai ai avea ma minista o le koviti. I lona tūlai mai, ua ia filifilia ai Carmel Sepuloni avea mo na sui, ma o se mitamitanga ia Carmel o le tangata Samoa, o le tonga, whaapea lona i tūpālangi, le avea ai o ia masui pale mia. O ia o le unua i Pasifika wa filifilia e avea masui pale mia o New Zealand, ma o le tamaita i lona tolu lea wa tau aveina fo i lea tofinga. E fina ngalo whaalia i le ngata i tai Pasifika i le malo, ai whaapea tangata ta ito o tasi lunga le social media, o le tūla i mai o se poloni, ua o se whaamanu ianga lea i le community Pasifika. A o le whaingo fiaila a fio whainga malanga pasi mafua mai le leo ni ave pasi. O le vai aso nei o whaopopoi isi whainga malanga mo Wellingtone. O le masina le neo lo tu iti ai le whai numero malanga pasi Wellingtone. Ma o le o tele ina moli mautata whai ngā luenga i wha moe i au na ngā pasi i le tele ina tuai ngā luenga po o le fiu fo i tatali e le ai se pasi. O suinga wha opopo le ai lunga atu o le isi se lau walu se fulu whai ngā malanga na tau fia le tu mau mai le masino o ke topo le tausanga walu. Ai mai le Metlink o le vai asu le nei o le a wha opopo isi whai ngā malanga mo Wellingtone a o le itoi fo i le wha atulanga na masani o teimi o pasi i le wha ai ungo le vai asu nei. E sa mai ia Wellingtone o Aukilani, Tauranga, kalai sete mo o tāgo foi le o lo tau sueni ave pasi. I le teimi nei pea ma le valu se lau ave pasi o lo mo mia i to tono o New Zealand. O se wha anoa noanga tele le wha atupula ia pea o tangata mali liu i le vai. O la waulia na nafi mātua Aukilani na tau mawhai ei la tau sail mata whangai la vea i mai leo lo se tasi foi o tama. A o wha atali leo ato leo mata avale al whalemai. E ui nei tau mawhainga uma e le i mawhai ona toe la vea i mai ai, ma o lona maliu, o le to ao noai leo tangata mali liu i tutono o le wha se fulu valu i tū lai tutono Aukilani. O le asa tōna i mātua piha le ana mali li wai leisi to alua ma e whaapeo i la ua nei o ni tangata anu initia e le ngata i le iloa au. Ai ele i taa ele fo i tonu o fua o loo whailonga i nai vaengo le sami o loo fautua i nai whao ngā. O se whaanoa nga tele le vaengo loo ngā whamale lawe ina mai o tangata taa e ele le lea mana i o whailo ilo wa mai atapena mo le saunga le mu. Ma ele o whaitio ina lawe le water safety le sami mo na ngalu. Pei tai o tangata ni usila lawe le whai o le whai unga sao. Mai le haiko mesino ini tia Wellington ana nafi tala le Herald o le ua maua fesa o ta inga maa inga whaanoa noa o ila ua nei. E sa mai i Aukilani, o le vai aso tāluai le ana ripotia mai ei fo i leisi to o tolu, so o mali liui o tāko ma Coromandel. O lo so e leo na fesa o tā i o mata upu e lua whetawa i nā ila au malosi pori rua Wellington e le whaai unga le vai aso. Ma e whaape e to atasi le tamana maua maona manu anga ma fua mai i pulufana. O le tamau whaamanu alia na mau e se tasi o whale i Waitangi Rua, ma ai ele i mau o le a fo e iai le isi reporti na whaawane le ofisa o la au malosi na whaalongo i na i Cannons Creek. O awala nei whilatai, ma iso e ngā leo o lo wa a iai pe o no iai se fiso o ta inga. Na whaopopoi ma leo ngā leo i lea pitonu i le whaai unga le vai aso, a o tama vai pia sui o lo ofisa i su e na whaia. O lo wala au mai e fo i ma leo iso o se tasi sila fia nisi whaamtalanga, po o tua o i fo i wa whaapopoleina e wala au atu le ofisa i le tasi. Whai watu i tala mai saina. Ua toa e sau le isi reporti mai saina o lana koviti, ma o lo mawalalo lava whaatu sei whaamaumaunga a nisi o tangata su e ilonga i lalangi. Lata i se fulu tolu wa whe tangata mali liu e ieiso o tanga le koviti le vao le aso se fulu tolu, ma le se fulu ivo le masina le nei, tusa leo le tasi le vaiaso. O le vaiaso tāl waina sa waile o i reporti ma o le asa whaapea mai e la talata i le ono se fulu wa whe tangata mali liu. I to tono le wha aso, mai le aso valu, i le aso se fulu lua Januari. O tangata mali liu nei mai fale mai ele o whaitau li ei tangata mali liu i fale o ainga. Mai niso fo mai o tautino lo o wha amalu sia lato, e awane i tu uina le wha upunga ko viti se fulu iwa i lungo pepa maliu.
O le tausaga lenei o loo tau mateini se o tangata suʻesuʻe e silia ma le tasi miliona tangata saina maliliu mai le faamaʻi ai mai se tasi o kamupani Peretania e ono o atu i le 3.6 afe tangata i totonu o le aso. Talana o lenei taeao, manuia le amataga o le vai aso.